Alamay күн sılamından kündü dağıttar, eğerde barıgıtıgar, bu ulu olan kobut gününen, men Ekaterina Vasilyevna diyemin, Belinskaya atının bibliotekarabın. Bugün olan koğan ammıttır ehmetleri kolbam mukutugar maqtanabın. Eğe kepseterge, ırtarga tabgastaq interehine bolun diyen, bihigi bu terehenge yolcutların adıbıt. İdekinler attara bihi afişavtır bağlar ete, Sağalığı kayın olan kobut tula tümsüğün diyen ıngırabın. Olan diyen bari biler bit kurduk narot tılınan usuran ayımını çıpçala. Kihi olan konu ağıktağına keretik sanararga, olan tılın ödüretağına mındırdan tolkuydurga, İskoğunun billağına söpte küpük cahanan olororga üyerener diyen bihigi mudaray uluhan ağıttağ cammut eteller. Onun bu ulu ayımını kihiyaka barat tünen üçügeyi tuhalağı ağalar vanna oңoror. Bılır uğun günlerde karana kıhın balağına toh var kıhalkaların umnan açık oğular inyelerin tulam. Olorların kurduk olan kohutu tögürüyen olur nere sassır da kallan sırdır deri istellere edip Ondan baydar üstü gün kıratık olan kohutu sınyadan ıla olan kolatollara ühü. Olan onlu küste umsugutulak, usurantılak, kerege olokko taddılak enerjiyeler. Uçonaydır bihige olan kobut atın omuktar ulu epastarıttan toğ atınnağı diyengem kini mifologiçiskay küstağın belirtiller. Bilgin мифический мир якутского эпоса олон ходин презентацияны эйэға анан білімнәбітін көрдөрүөға кепсиеға Максим Кирович Амосов атынан Котугулу илинге федеральный университет Олонко институтын Олонконын чинче сала научный үлехите Марианна Тимофеевна Сатанар. Бу презентацияны учалы болуға тоғыдетаққа атын тылла жонемие иттиннер диен. Онон истергитигер, көрөргүтүгер ыңырабын, онтон вопростар боллақытна бахалыста чатынан вопростары берекетін сөп. Тылы беребін Марианна Тимофеевна. Айта. Марианна Тимофеевна. Презентациялар. Көстөр да бары гытыгар. Чатта. Добрый день, уважаемые друзья. Слышно хорошо, да? Ага, кырату латыннаран бир, Марьяна Тимофеевна. Сегодняшняя наша лекция посвящается мифологическому миру якутского эпоса Олонхо. И начнем мы с того, что среди множеств форм познаний обычно в науке разделяют научные и ненаучные формы познания. К ненаучным формам познания относятся обыденные, то есть знания, которые человек получает из повседневной жизни. Художественные – это знания, заложенные в произведениях искусства. Религиозные и мифологические знания. Исторически первой формой мировоззрения принято считать мифологическое мировоззрение, то есть систему древних представлений, наиболее стройная канва которых сохранилась именно в эпосе Олонхо. Так, техническую поддержку можно? Вот что у меня... Ага, все, Когда мы имеем дело с мифологическим текстом, мы обнаруживаем в нем наличие некоторых сведений о том, что небо представляет собой купол, что небо многослойно, что полярная звезда – это кол, вбитый в центр мира, что Земля держится на животном, плавающем по волнам океана. Вот такие детали представляют собой мифологическую картину мира. Какая картина мира? В нашем сознании опознается сразу, по одному признаку. Она резко противостоит научной картине мира. Итак, что такое миф и мифология?
Ну, представьте себе, да, что вы первые люди, которым предстоит открыть весь мир, дать имя каждому предмету, шороху, звуку, существу и на собственном опыте познать и определить все, что вас окружает. Именно так начиналось чувственное восприятие древнего человека, при котором познание определялось просто из обыденного каждодневного опыта. На первой ступени примитивного сознания Земля, например, ассоциировалась с ощущениями сухого, черного, теплого, а небо с ощущениями мокрого, голубого, холодного, которые на следующей ступени обобщаются в виде ближнего нижнего и далекого высокого. Эти контрастные ощущения абстрагируются вниз-вверх, а еще на более высоком уровне в качественные отношения между землей и небом. Свет и тьма – это солнце, луна, видимое-невидимое, теплое-холодное, громкое-тихое, которые обобщаются как день-ночь. Человек и мир, маленькое и большое, свое-чужое, близкое-далекое, внутреннее-внешнее. Как видно по схеме, ощущения и переживания древних людей постепенно объективируются, приобретая более абстрактную форму. Так появляются в моделировании времени лето-зима, весна-осень, или в моделировании пространства земля-небо. А простая ориентировка справа-слева, спереди-сзади абстрагируется в 4 направления света. Причем, как вы поняли, слагается некоторая классификация древнего человека в виде отношений, противопоставлений. Их в науке называют оппозициями, обобщенные при помощи 5 органов чувств. 2 полярности этих противопоставлений наделяются положительными или отрицательными оценочными категориями. Ну, например, свет – это положительное, тьма – это отрицательное. И если ответить на вопрос, зачем же древним людям необходима была такая классификация, то ответ кроется в особенности самой человеческой психики. Ничто не беспокоило человека так, как беспричинность и отсутствие объяснения вещи. Миф объяснял причину, почему бывают бури, засухи, наводнения, болезни и смерть. Миф необходим был для снятия стресса, для комфортного бытия, объясняющее причины многих явлений. Всякое объяснение, данное мифом, успокаивало, и в этом заключалась его главная функция. Важным представляется вопрос, каким путем происходило это эмоционально-чувственное познание мира древними людьми. Миропонимание складывалось посредством простого перенесения на космос и вещи человеческих качеств по принципу образа и подобия себя. Древний человек воплощал восприятие в образах земных представлений, фиксируя аналогии из окружающего ландшафта. Вот почему, например, в якутских мифах все боги и абагы человекоподобны, а земля держится на спине огромной рыбы, вселенная уподобляется прекрасному жеребцу в рассвете сил Айгыр-Селек, а древним символом солнца является олень. Итак, миф – это чувственное представление явлений природы и общества, чувственно-эмоциональные представления. Мифология – это особый тип мышления древних людей, имеющий свою логику. Самая главная позиция мифологического мышления – человек не отделял себя от окружающей природы. Мифы развивались вместе с развитием общества. Чувственные представления видоизменялись, то есть усложнялись и расширялись, согласно типу общественного развития той или иной исторической эпохи. Мифология, как и многое в мире, развивалась от простого к сложному. В Аланхо сохранились элементы космогонических мифов. Это сведения о том,
как создавался мир. И вот, как вы видите на экране, да, клишированным является именно во вступительной части любого Алан-Хо повествование о сотворении мира. В каждом Алан-Хо присутствует сведения о 3 мирах Алан-Хо: верхнем, среднем и нижнем, о взаимосвязи между этими мирами, о многослойности неба, а также о 4 пространственных направлениях света. Ярким мифологическим образом является образ Ал-Лукмас, связывающая 3 мира Алан-Хо. В текстах указывается, что дерево находится в центре мироздания и крутится вокруг собственной оси. По утверждению исследователей, этот образ выступает пространственной скрепой 3 миров. Существует также гипотеза, что древнее сознание через образ Ал-Лукмас, возможно, указывало геомагнитное поле Земли. И действительно, этот образ тесно связан с богиней Земли и плодородия Аналахченхотун, которая по описанию в Алан-Хо живет внутри дерева. В Алан-Хо отчетливы следы древнего фетишизма. Это первоначальная форма развития мифа. Не отделяя себя от природы, древние люди наделяли себя силами и возможностями природы и общества. Отсюда берут свои начала сказочные волшебные сюжеты. Например, в Алан-Хо встречаются фантастические полуптицы и полузвери, Баркыл, Даланексекю, Алай Махсол, в которые часто превращаются и сами богатыри. Или, например, в Алан-Хо Сылгу Аладырай Бухатыр, уже само название Алан-Хо подсказывает содержание в эпосе мифологических древних представлений архаического сознания. Это происхождение богатыря от лошади. Ярко выраженный фетишизм находим также в описании элементов внутреннего убранства жилища богатыря или предметов домашней утвари. Также тексты многих Алан-Хо изобилуют духами, которые населяют все 3 мира. Особое внимание в Алан-Хо уделяется Кылыччите, духу, хозяину слов. Так в Алан-Хо Аюнского итчи слов красавицы Туярмыко принимает вид белого журавля, а в Алан-Хо Захарова Чебий Алабулкун, дух слов, прекрасный Урюмуюллан, принимает вид медного идола величиной с 2-годовалого ребенка. Прослеживаются также элементы анимизма, когда человек в ходе своего развития и развития своего сознания начинает отделять демона вещи от самой вещи. Так довольно часто в текстах встречаются сведения о составных элементах кутсюр человека. Вы на слайде видите вот описание смерти богатыря Авага из Алан-Хо Гумбату стремительной, при котором дух покидает тело в виде черного облака. В Алан-Хо присутствует стройная структура пантеона божеств, самый полный перечень которых представлен в Алан-Хо Марии Ионовой Андросовой, потомки Үрюн Аитояна. Исследователями установлено, что Артоян – божество неба, Үрюн Аитоян – божество солнца, Сюбетоян – бог грома и молнии. В некоторых текстах указываются функциональные и локальные характеристики этих богов. С точки зрения исторического развития народа, интересно проследить связь божеств с традиционными формами деятельности якутов, формировавшихся в различные исторические эпохи. Например, очень своеобразен собирательный образ Кытай-Бахсылай, божества ремесел, связанного с Железным веком, или образ божества войны Ильписхан, формировавшегося в эпоху военной демократии. К мифологическим представлениям относятся и первопредки, они же культурные герои. Это богоизбранники, переселившиеся на землю по воле богов с целью организации жизни на ней.
По сюжетосложению повествования они ниспосланы богами для защиты племени Аи. Иногда на архаический миф, где мифологический образ воплощает собой обобщение того или иного природного явления, позднее налагаются и исторические предания с историческими лицами. Можно привести пример миф об Амагое, к которому потом прибывает культурный герой, многострадальный Эрсоготох, родоначальник племени Саха. Таким образом, мифы не оставались неизменными. С историческим развитием народа новые мифы, не отрицая старые, приспосабливались к ним, лишь отодвигая старые мифы на второй план, то есть на более глубокий пласт. В целом, якутская мифология охватывала все стороны жизни народа. Важно понять, что мифологическое сознание присутствует всегда и в современной жизни, и в современной культуре. Можно видеть огромное количество рефлексов мифологического сознания, построенные на этих базисных человеческих ощущениях и переживаниях. В современном обществе миф выполняет ряд функций. Ну, во-первых, это познавательная функция, потому что прежде всего миф дополняет нехватку знаний при необходимости объяснения непонятных для человека явлений общественно-политической жизни. Это также ценностная функция, так как миф диктует коренные национальные ценности. Это также консолидирующая функция, миф объединяет людей, мировоззренческая, формирует миропонимание, ну и нормативно-регулятивная функция, потому что миф воздействует на поведение людей. Таким образом, можно заключить, что понимание и осмысление всякой национальной культуры коренится именно в его мифологических основах. Спасибо. Марьяна Тимофеевна, мақтал, бұл олонхобут мифологической өттін сырдаппыккар, кепсәбиккер. Сәп, аны бігі 2 час бұтыр киребит. Олонхолон оғынер барақсан, олоннан олыран әрі, олонхон обаға оғыстан аң иедайды айылы бұтын, алағаркан тетегеріккен, алттан арағас далбардан бұтын, жерекен ойу күрдік дергелжетен түстәғіне, унар-мунар көрбіт, уранқай сақа барақсан, ноқтолық тойын сүреға долгуян, но дире эбите үхі. Тылы беребін, бігі республика бұд, онна арасыйы үтөлі артығығар, республика бұд народный артығығар Дмитрий Егорович Артемьевка. Дмитрий Егорович бары көрсі қайын. Кәрі? Дмитрий Егорович баретін қолбан. Бар бұд. Сәп. Кәрі? Етенник үлбе 5 күне Саха Республикатыгар олонқы күніне білдірілді біде. Онын ұқы бары Белинский библиотекатын сергех ағатшыларын, оны тоқ бар бегін керен көрі олырар, оны көріяқтақ. Сахам сирин саяғас жонын олонқы ұтық күнінен ноқталақ бейін долгуян тұран ағар діләтіғын болды. Бүгінгі үтік күн әйеқанан бәк қара ден олонқаттан бұйч кайнтық бұхатардан білігіннерен ағығым. Мен Сергей Афанасьевич Зверев кыл улатынан үнкі театрыгар тұрорылы бұд бәк қариен спектакльга олонқығыт оролын тұлыры бұд. Бұйги үнкүйбіт театрыгар үс олонқытыр бұдай. Орто дойду Adi Аймаға Николай Петров музыкатыгар, Үйәһә дойдур бұстара Владимир Стафонтов музыкатыгар, Үйәден түгеға Полина Иванова композитор музыкатыгар. Онан бігін күбіт театрыгар әйгі 3 күн ұстата кәләңлет еті күрдік трилогияны орто Үйәһә аллара дойдулар тұстарынан көрі көтін істеқітінсі. Оны теңе балетмейстер Юрий Федоров куллустай бергенден кыл ола сурыйпы толын қотын
Emitron Put, Moskva, Sankt-Peterburg baratlar kötü. Onun bugün Eyihanan bir karalım kattan büyük kantık hatardan belek bulunağım oldu. Cedotta bulur gücül bulacak tağın bıhılanağın budun anlara ötügeras bıçılalcar kaydağın arası sağını bağa daha dıgar ağır siler sağla kan yedeydin ağrın sabardağı tarhan Sibir'den ağırdak ser anadan ayıldı dedi. Saha ki sanata ki sabağlandı kelbetak sarılman kallanı ye sarıl kanalı Kurdistanlardan dıllan taradığın tarkanan yüeskeri evi. Hütte hüçenet terhüs bisu höyse gösterinin yörükeren duran öyden gülen körbetin nahin dört erkenin gülebedak körbüt köbetin körbedak Yunus kanlar durman kallanı ye tonus ki tutma yarı Kurdistanları yağlen tühen taradığın tarkanan yüeskeri evi. Bu hatır ki bütün bozulan kördek han çağan seversin hanılan bardakka hasta bittik kurduk karalak sulla bittik kurduk satalak etmez koygun aşanı turvarıtı bu kudubetteki bir han köste eredelinde hün yerbet kurduk karaktak hannak herkine belek turvarı muvakkak dolu belek ben karagel bu hatır ki yüeskebit ebit. Kördür karakterin yükkete, turda kisterin ilete, kisteri tiger kistemit sarma tiger saspıt, ağız balası huvakta, ağız bide umol bide seli göster, egerip kerbütüyeren yüktemit, terertin kesse sağarar dinalın, aytalı kuvadiyen, üdü cahtar, yüeskaydı. Oy ben kirliyi kurdum. Allah'ında suasta. Allah'a ayak kiste. Hürlü üstü hende. Ama huvlarsan ne olay. İri belkinen. Vata günne hunar yurda haltanıyda hallar ula orta turu deydu olan barammat bunu uygulanan bastar barammat barkabaydanan toplar barammat toplar atlanan taralıyan top sanitinen şügeydik üyesler bitti saha yüesken yükselittir saha teren denibit de saha yihen yüdibit unar burvanı subuk utaşa bana nasıl ırıllav aykalay Allah ağırlıcık malkabır o kurdu bütün enşigeydi büyük duranlık ergey talan diyen üyeren keten olan bitti Allah'ım 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 oyungur tura demin körabit ben karabarastan doya bu bakım ahılca karanlığa ölüş gücü elbette orta turu da yürüyüş yolu tavuk eğen turada hallara tutan ağır bulası muhtağa haytalık kumutun arsız bulaya bahı kuvarat talan bardağa çeyari tükendik barok suni halkaya kurduk kakabulu diye diyetiler kurduk çay Alcar kayda kallara deydi gısadarda hartığın arayan meniye sıtır betelek belehinin sukkulu sıtır sıtolak kualağınan Uran kaysa konğoruz kallanan tübedin vadı künye kepti köksün vadı müddeyin kurdu gölürülüğüne getip olan erip diyan Hüllet üspüsü ben köpüt kalır kanyabıt kamun toybut gelbitere kemsene sanan kendinden çuybut barbadak balık minin kurduk badığı biliyor Allah'ın nahbus badak mındı minin kurduk moruk soruk duydu tülbit kurduk Gel tegey keris baranı da hem tağre bir künelemele kırnaz kıl sıdın kurduk ulak sıt isman taksıbıt çıktağıtık duydu ana kırık bölününen karar duydu.
Ders harbi kadar kakayım bir kafa dağıta öksükülü yügülerde ama ahı olurun tarastana kiydi. Dağıt üstüne kadar istiyor onları sonu kabul takdir istiyor. Ondan sonra da ahı bir hediyelik kabulsuzca toksik küperi çabuk kanşıcıratta çiçeğe orada bunlar da ansipte. O kurdu gelir üstünde klibi halar bakıdır bakka havakka silekke as be kurdu desler kökürüsler küres kurşaktan. Ondan sonra bir hediyelik de ahı topukka topuktan sonra da suyu her tarafta detili kavrak. Biz de dinleniyor valla. Daha canım mahta valla. Orahulan çürüyüm dağıtılayıp karasana yola gel. İki dövkün hankıt belirlerden seçtiğen. Bay kağıtın, bay küskem katının üstümdürür. Fiyattıra bırak Allah. Götürü bir hücum mutakasıyla sağla. Hani dedilerin altın arasal bırakın altın nafsatın komplet ödüyor. Üyeberin düzeltiliyor. Ağız kılısı muhtar kalıp o bıraksanır. Atın algısı sağza amalı kısmıca toplayın da bir karıncalı atın da bir muhtarga. Ama Allah'ın o bir muhtarını bir yüzün oyak verenler. Bir saatta üst üretim verenler. 4 saatta kırıl döküdün dökülendir. Tol suyutu kurutupsa toralıyın urdun diyen toğuhan toğuz koyuk sergin duraranlar. Ağız suyutu kurak sağlık algısı boldun diyen muhtarla çırayın yanlar. Hep yukarı sütesiligli turdun diye siyel yasılan yanlar. Dürbiyenlerdir bunlar, dirin delegay külmeti elbitler, ulutuna ıhıavız pıttar. Uma diye kulağımıktırın son sağlınmak sokebilir, sanatıyla sanattıran sanatına kaçaksın. Kıysaldıktan kulak oturuldu, Muğuzman tavuk mucumanı tuttu. Kın keren kıyımları düğüttündük öyle kemin ya buluğa, ıy keren mandır aslında da bollağa buluğa. Urak kaybolur urak, bu duruluğu devlettiği var, destildik şellik gibi. Ağızda hane duydum alttan arasal bergat onu alttan satın tam tep onu diğer üyedir her türlü tüketken üyer üye hep gün sevgisi yaşır üyedir diye ama dikin altı bestiyakan üyer basta kabaramaz faydanan kestaki kehelibet kestilinden uğrağın kayıt uygun olduğunu bütün on kattan bu içirattık bahadardan bugün babun olur koy günüger bilinçli adını bettiyah biblioteka sürün ağaçlarına artığını bak biz ayağa mahaldan belak kurduklarım nam boldu diyen sekettikleyen kimliklerden boldum doğatlarım bittim. Maktal. Maktal, naha çügey, olu çügey, Dimitri, olahan maktal, darobay bol, manlık olan konu, canlar sergeğer targata, kepsi, ipsi sırıt, etenge sırıt gen algıspın anıbın. Anı bilgin bihigi ühüs çaspıtır kirebit, bu üs üyeler, bu bet kara olan konum, bihi tiyatr bıt ünkü hüttere, tiyatrga tururan beylerin canugar sergetiger belek umuttara, bu tuhunan aktıyaga, ona sergen ahıyaga, bihige miye berke biller, ken tuttar, sügürüyer, artist народной, Саха Республикатын народной артыha, Саха Республикатын ona arasıya, ütüelak артыha, Afanasyev, Bahalıs da kolban mutun da en bargın körbüpüt, en yakatıl birebit. Darabaların ütüyükününen Afanasyev. Dıgar işte böyle tekenler bakıtlar onda bu kreatçüleri min olonko bırahanıgından olonko bırahanıga sağlamatından ititik istediğine kadar değil. Olonko kanış bu bir hege sağmaken tuttar ev nibut olonko'nun ya olonko'da olonko'lular ırıtlar olonko tuğundan tuğu ünküden emeğe götürürler. Onu kadar kıl olun adının ünkü Sakas Esburi ünküden tiyatr görmenin ünkü bolan bu etbek olonko'ga ünkünen kören ünkülen agaykelbip. Onu olonko'nu kolları isten olur gemişge. O kadar sıyanağı taksan emiye artistler ünkülen kördürürleri emiye oluz infiyedik göster. Kolları bu Narodный артист Дмитрий Артемьев ите olonko'labıdın kurduk. Bu Bert Karadiyen trilogiyaya etbek hallan veya hallan köster, ortada köster allara duydu köster. Onlara ünkü turaraçı belirtmeyiştir. Gennadiy Bayashov, kolları Bert Karadiyen spektaklini turabıdıgar. Nahal bak personajlar bağlar. Ol canlar, ol ünküyütler, bari sığınağa taksanlar. Bu olan konu kamsanan götürürler. Arağını kamsanından kolabura arağını personajlar bağlar. Manna kolabura
abahı ola. Sürünütten takkan arahına manlık hudojlikler onda barda kostümleri yintigeldiler. Köddüröller arahına butaforiyadan. Ol takkanlarca ortada dugolrajonlar arahınaydan imilten, similiten, kamsatan, imseten köddüröler olus intileyine bu bana oğlar ligin daha intihegen köröller, köreççi, kalbi köreççi, bu hattını ligin daha çüzdük kösteççi. Ondan ortada dugolrajonlar kamsanıların ünküne kamsanılar bu ıhık bolu turarın. Şey bu ıhık bolar, kerek duyarma konu kalanlar, tanganlaranlar, ol barıta ünkü kamsanından köster. Onda kolubra arahanay iti tuğuk abriadavay ünkünen bu banda barıta belkmesi barıta kas kamlanıtın bolonqoğa ünküler kamsanının tuğ bar mäle kamsanmatlar bu barıta kamsanı boğuluğun birehin umsa tuttan töbelerin oğrağın idilerin ühe güske daybabakka sakalı jaktari dida kadan hıccaktağın bu olonqo tuğugar hep tüvenlerin kamsanıtın belkmesi Gennadiy Başev oğurur. Ondan ıhıka bütünü barı tümsenler, kaddak kumus ihellerin, kaddak kileri gelen kelbik jonları kaddak ıhka ıngıranlar, bandık ıcıttı köşerlerin. Onu barda kamsanan ünkühütler, ünkü teatrın ünkühütleri barda ünkünen cinnaktik sakalar kaddak ünküge kamsananların onu kurduk kediler. Ondan bu bandık ulakan uşugay bırahanırca ıhık bolagay turdağınca doğar, Siranlıktan abahı ola takkan kelen bu Norwokka kelen tühen orada da bilgin payıhika kurduk kelen tüherger manna jonlar kutlanan kutulara aranı kamsanı bu dekorasyonu vot gözütünen oğuluda ol kıstüde olak cinnak Siranlıktan allan siranna hallan abahı ola takkan kelen kıhı oran barara ol bararın igin bartın muzika Nikolay Petrovsky bu muzikadan orkestr oynayan ontotun bardan tığın uğun bardan dilleren to bar sakalı instrumentları jagaları komustları to bar düngürderi bardan tonsuyan oksan jabu kalan mandık jabaran kanna norot ortada norota bu Kur'anlık siyan kalan ıtahalların soğulların bardan sığanaga onu köddürür artistlerin kültürünü köddürürler onu köreççi kören onların daha mı udadıyar emiye to ıtır oktur ondan bu üçüge kırığı ve kığı siranlıgari jentiyan kayıcan aranıdan bundan manı koyuyorlar aranıdan hayır onu siranlınağı to abahlar jabahların küylerinden daha çöydük ködürür babahlar Mundistanlarca bu manı kulahan çağını onu manı jonlar umuhtunan manı bu haran hayan onu baradın ünkühüz belkmester jonu ködürür ja olon ol bar manı istenem to bik yine bol bataq operayın kutu batak imenle ünkü kamsahandan ködüren abahlar ünkülülere ondan ja bu hatır bu dayannan atından ayandan men ol spektaklga at bolar edim bu hatır ata bolar edim ja atından ayandan üyeha kallarından bardan ayandan nagalan bu orta jonlara tarallar orta jonlara barta tarallar ola taranlar yeta kata ja kıspıtın bahalısında bulan agalangan bihi de dubta tettürü agal onna bihi jollaqtu şu bu noktaca bu hatır attanan üyeha kallarından kayanca siranlıgar kiren ja abahı olun kıttoqsuhurun bu oqsuhu qolurada bu manlık sinişke oqsuhular jamballar arahne oqsuhular ballar onda ja bu bekmesi kadar üngünen bahata batıyanan badırata haytalıra üngünen oqsoro onu manı kırıyor dokuna odun köyünden hudojlikler even biriler sığınagan ha çüddük ontudu göster jonu kırıyorlarının cinna bu olonqo duydutugar kiren olur binacen ja onun köyü tatlıstların külenler oloqsuhunu oğranlar bu hatır ol abahı olun kıyan kıhın köngülge taharan ja icen alan kıhı kıtta körsühen duyarma kodun kıtta körsem bu hatır ol bulan alan ortada tutugar agalar ol barada ünkü spektakliger ünkünen köster ol suçugay itaatın o muhtar kemiye bar Japonistarga Kıtaydarga onu bola bu biholon kovdun onu görenler jonlar atın boqolara bolon konan elbasıga gastrolapıt Moskvaga Sankt Peterburg'a atın yüçe kuratlar onu göre olanlar atın o muhtar hanırlar jabu sahanlar wata nahadaganı ulakan epastaga bit bu bana olon kolullar debit ösü taharamanı operadan ıllılar debit onu üstüdü bu
tuğunan kötürürler jen. Spektakl kötürürler naha sohuyallar. O ontuğda barsamay köreççüge tiyimti. Hadda kören olaran bu köreççü muzikanist olaran. Hadda bu oksuğutun, bu taptalın kütün, ıhığı, bardı körelerence gıcık dağında olan kavutçen manlıga bittiyen anan öyden onluk olan konan nıgı yoka. Oğlar gıdağınım. Olan konuda rahatlı jınırga. Bu banlık spektakl, olan kız spektaklde ünkünen baran, kamsılına baran kırdırdakka kiyaha türgenlik kiyimti. Bu kiyinetten daha bu baka tutan olarak manlık sığınağa realna ol kartığınatın, tangahın, köstümün, onu elbak üretleri, kudojnikleri üleliler, kompozitörü üleliler, ünkü turaratçı bayitmestri üleliler. Doğuk bar sığını ülehitlere, doğuk bar tiyatr artistlara, tiyatr muzikanlara, barıta onu kiren oğrolları, bir spektakl onun taharallara, olus üçüdük göster. Olarak adın dediler gayet yemek orağın, Kitayska teatrı, Yaponska teatrı, onunla çok ödürüldür. Kadda oksuğulları etihenlerin, kadda onlar üçüge, bu bana şimdi bir barıta bu oksuğu etihenlitten, sağımı üçüge üyerü, kötü banlık öreküler. Onu da gören, bu olakka ol bilgin de bu biyolog buduronluk var. Kolbara canlar, munistallar, brahaniklılar, nantora boğular, ondan şimdi üçüge, uhantan üçüge boğulan takkara spektaklinden gösteri oluşuyor. Onu kadar ki Narodna biz Dimitri Gorishatyev olan kolada jikinde tılınan bendik olan kolan kapsıyor. Ol kini kapsaya biten artistler takkanlık sığınağa gönderileri olus üçügedik boğulur. Kolbara olan konu kredaktan körerge üçüge bit. Kolbara bilingi anıgılı olur. Bu olan konu gen köyün üçüge devletler. O deyin baran bastan oskolağa bilsehen baran tiyatrga baran kiyen körerleri olus üçüge boğulur bit. Onun ben sana yapar olan konan haydak bağırar ki Suriyan dağını ayan olan kolan dağını toyan toyuktan olan kolan onna ünkünen önlük gördüren kine de hulan kartığına dağını huruydan onna bu ıgaktar bıdıgar bu doktor senariga kulüpte boldun tiyatrda boldun telelteler de boldun onu olan kona acı gördürüyor. Men hanımın onu sığlay olan ko razделlara, olonko ülehitlere, olonko ayar bulurguttan kalbıt, bu saka jonlaruttan kalbıt, bu begi ulu pasport bolar. Ben onluk jen kolbara ünküyü ki budan etnik kapsiyim kolbara. Söp maktal Afanasi onu min mandık baprostaqpın. Össö tögül etiyen da bu bet kara olan konu ünkütün kanlık tiyatrga kasıllaqı turbutay. Bastan. Bu bet kara jen trilogiyanı eskacel olan kohututtan nasyonalnay kıl ula atnan ünkü nasyonalnay teatrgar sakasın ünkütün teatrgar Россия искусствотын ütüler diyetiler Sakhalsput'un Народная arttıha Sakhalsput'un ütüler arttıha Gennadiy Semyonovich Bayshev ken baltimester turur buta muzikatın Sakhalsput'un искусствотын ütüler diyetiler Nikolay Petrov suyu buta художника Maria Yedrichinskaya. Hep. İki tığınca turollu da sürbatça уже аста. İki tığınca hılga vallahi. Onu kudu. Anton Afanasi össö kanlık artistler, kanlık ünkühütler kıttı bıttaray. Bu olan koyun kütüger. Olan bu spektaklga bu Bert Karacan spektakl vallagana manna teatrga Pasevska atnan baletna şkolunu biterbit stüdyen biterbit kendi bilkulanlar manna bak soruk bolların küydün kolubra Rusya onna Sakhalsput'un ütüler arttıha Afanasi Solovyov olan kohut orolun Sakhalsput'un Narodная arttıha Rusya ütüler arttıha Dmitri Artemyev inne bar toh emersin rolun Sakhalsput'un ütüler arttıha Zoya Solovyova kolubra külür inne kolubra us demir ruhun kütüre elbek artistler inne künküler bitire. Ol kinigaha barada dihillen barada ol muzikata hurullan. Toh bar
туакка бардыгар суруллан сылжат национальный театр танцы жентинигага кирен көрдөккө ол барда бурулла иджес. Анна бардje. Ага. Итикинеге бихи краеведческая де бутыреме бара болу. Хеп мактал. Аны болланы? Гат каражен бу туга биология манурулла. Бу кинигага бардыгар кимнак туга оролго онябыттыра Геннадий Башев керсебитнен суруллан сылжар. Сеп мактал. Же мактал мен бу бейинскете бу декада гыттан ыңыр букетер икистяны бу да мактанабы мана хине нахат бак көрөчүлөр нахат бак агаччылар көрөллөр бит мен атын бу корат агаччылардан билежека билежека хежежелуктан хин нахат бак истибитим онна мандык терени бу олонко күнүгөр брааннига букетер үлейттер гит бары наха чөйдө чоккадык үлейлер бит. Ona men maqtanabın bizge ürettiklerige mürbükketegar. Sep. Anı bu tuğunan körevit tibatta. Ağuança ki hikiren olorar. Bihigi bu terahimitiger sılka butun körenler. İnneginan bihi bu naroput, bihi jonnarbut, olan kobutun interergiller. Kini tuğunan üstes tiyakterin bağırallar. Ebityen sanağa kelebit. İnneginan bu mümkün değil jittar bar etiyakpın bağırabın. Ulakan maktabıtın tedebit bastakından ikkinin bala bu isten olur jongo toh diyen sanağıtın can kestil kurduk bu olan koda tuhunan eyli beğit tağını tuhunan toh diyen eti giti ce afanasi engitten sağılır buttu en kolbanan olarak olan konu onu Sovyetski Soyuz sağana gel olan konu manlık otan olan konular ete onu manlık kim masayın takvat buladı olan aracıya onu kaldırganlarını aracını kitçeden aradan kimi kurduk aracın kırdım bilgin bu bir olan komutan bu bir de bir bud bolar anda dugamanın bilde bit manı nüççüde boldun amukta boldun sahada boldun adın damuktar bolar da bolon konu atın iti Kırgızstan manastırını kurduk isterge öğrenye kanadı bir Kıroğular kolları bilgin özbaqay kıroğular olan konu ağanlar minel bak festivallerge konkurslarga jamin kıroğu öygür tutan hastağını manlık tugu ağırgin arağına rol bolan ağır iti ki öydün nadı bir olan konu toga bolan kajen toga kalbi bu bir yeşil bitiger onu bu ağaçlar kıroğular o ki kıroğular da kılıbra bolon konu elbek olan kabar bu bert karadan bu bakka juluyor gumbaz bu ba onu kiren bileki karakelenler bizim burada online koloracı online olan kojeni battanlar baranlar körenler ağanlar bu olan ko bu bir bilin olarak bunu kurduk onu bulur bir bulurgu bolon kohotlar bu bilin kadda olarak bunu kurduk onu sanarallara gel öydünür kına elbette katanakta bir de ikisi üstte aktağına öydür bolon konu onun min olan konu ki Adara bu bebi cingnak topu boların buradan öydüktürün ona ağıktırın bakarabın. Bu ödeyekinin tuğana. Maktal. Anton Dimitri en toğtiyene tiyengete Dimitri Yegorovich. Mimiki hebin kıra vardaktan öğrenir kanada. Bula olan kohut kellane ulakanlığın oğlunun icastın var istedim bulayı. Onun bulayını ben bile tiyatr güle yiyeceğimin Gün Batur diyen Cisat uyan olurlarından beğenmemeye spektakl bu. Kırıvılar kıra hastırıktan beylerin türevittilerini hittiner, olan koğa, bundan ödübül kentidince. Bu spektakl vermeyen kukaları tuhammıtım, onunla konuştukları, üteheger oğlukay bir etibet, onu oraları tersleri olan katılan ha ustuk olbat, kıra olur, cisat olur, onu ırham bağayı ödeyen istiyakları da değildir. Onu baran onu jokustu korat elbek uyanları hicibudum hakalı tıllakka, mutlu tıllakka, onu daha sevgen isterler. Onunla bu gelin kemge bu ırı bulan yine ığalılar ciğerlerin ıran emi migin olma kota açılar. Onu kralığın olan nere şöyle isterler edi. Onun bollağında men uruktan ha tıpılır bolbatar Gavrilyevich Polisar kini Yolurem Gün Batur oyunuz olan kotun 233 sol olan kotun oğlu bir çulu ayınına kini hurttaran melodiya plastinka hurttaran heveske hoyska tartı. Onu bu kelin Yudotto Musab kampak diska taharan men haber içi kini
je kanun diyen var kanun var искусство. Эти же кинетологта меня бар вот каноническое исполнение посолонного народа Сахалин улучшить технику. Он ким багалах тем мир веренер. Мен холобра саңарбар жанрлы ите булын күхүт. Эми эти курдук күлү хитимете буллажы. Onu bile эти спектакль туралары бар чөпчүтө жерим хинде болу эне олун косолурун толорун дейптирлер. Түйчө хadi берек багай булын анага түспү. Onu kolabora buca ungo diye kulağını turun son sağlığına mokso gibi hilibitten var batı jeti hey günü kötüpün uçalı yefter. Hatta eski gibi geliyor. Onu cemin hasede bir şahska turamın indik emir bile üstüne bir gün horuyamın buca bili havaların hağa bir süsere trinçe. Ondan sakalı da bilir ki demiye hal bak olbata. Onun bu kolabora bak bahirgayan gibi. Военный час бер керебит эти солдат комитет солдат смотреть ген кылгал талы асты дөдүнү керебин дөдүтөр үңкүлүү колоброно үңкүлүүгүндө ау кайдыгы комустубун онтон олон ковданын бе маркетче тарихи хитнирихтак болгон иннеге намма мен бе онтон дойда таккарас дөдүга бу сахалон котун манык тиен кепсиби кылгасты ну ким кайтак багарардан олонтун бер олон колан кирим бар Улахан onunla zaldına da bu, ulahan orkestrana da bu, ulahan olandım da na ağan kinemir. Onun Şveysariya, du Amerika, du Kanada, du Simmir'e güller. Onu kelimler bu uluğa emniye bir bolbat doğa. Kayda kurdu gehegi uluğa mu gebik keti, ehegi içinde kümbün engeli tercih kütken. Açığını men beğen Avrupa'nın ha maktana hamıydı. Kümbün engeli bu Andüdüga uğrar, ıtıskı uğrar, bu çıpçalın andüdü norutugar belek umut diye. Onun men ehyakaga, bu kündü ağaççılarga, bu sotortağıda saha sire, samay Rusya regionlardan ağar region diyen bu bututtan üldeğen yördüm. Olan da canlar ağırlar ebi, beriller ebi, hem bir sitim salkanar ebi. Sahatıla kahandağını ölen oktan biri suğa. Gadjet bolla olurdu bilbette ringen ol hananı çöğürmeye kanadı. Üçügeyi hanı gediye kanadı. Onunla bu kemiye olabıra bu jarın jahak kemiyer, kamsı kemiyer. Jönler geliyor olanlar, ağalılar, isterler. Onun konu da hanı uğraktır, üstler, je aktılar. Onun bollağında bu kadar gıdıgar ehdiyakağa, sayga sana ham jönügar, gıcıman sütümen diyemin ehdiyakağa bağasa nabın etebin. Kargın Hakkalavatın, ilbis innibetin, cay tarifatın, gılcer süterifatın, sahçağan cayfatın, uruydağ kılım olaktanın, algıstağ kılım aykallanın. Doğum, edenler için, erçinler. Dom. Anı bu min maktal, anı bu bihi isteçiler bit bu kılgastık tuğu huributların ağını hidinler yakpin bağırabın. Bu Alexandra Filippova, Dmitri Artemyevka maqtal, Dekabrina yen huruyar, olonqotuhunan kepsi sırdata bilihinlere turar jongo ulakan maqtal barıgıtıgar, yolcettarga maqtal dir Aytalina Predeznikova, Elena yen Afanasiyga eğerde maqtal, naha çöydük emosyonalneydik kepsigiyin diye bitter. Çayında getiye kılgaslık bahatardan isteğçiler bit suributların çattan aqtaqqa innik. Onna bihi bu manan tümüktübüt, onun bu yolcutlar bitigar bu olonqa alıpta haygetiger sırtınlar bıkıtıgar, kelen kesebik getiger, ehe olonqa butun taragata kepsi ipsi sırdata sılcargıtıgar ulaqan maqtal. Onna bu tuğsallar sas tuğarı olonqa sakanı ürdeti olonqa diyen künnük uğrastırap tıllarından terehimitin tümüktübüt, kündü isteçiler bit bu kepsetiyitten ehege tuhalağı, sualtalağı beyagatiger samsanıl bıkkıt bolu diyen erene kalabıt, bolgomtağı tihin bargıtıgar barga maqtal, çegen bolun etenge sılcın, onna kır süyakka diyeri. Ehiyake maqtaw. Maqtaw. Onna qatiskati hebitchi batta bari toqutun kolbanın Bari kolbanı bu tora qatiskati hebit. Aha, çere jiman çere. Çere. Bari bahalısta kolbanın taksın. Çe bagay çeran ne jiman.
Ben tüheren. Aha. Bilgin bir mi 30 sekündenden tüher yapıt belemlenin. Aha. Şu bayı. Sana kelle. Üye sas tukarı kalı. Kartıskanı ıtıqpıt gruppandan. Tüher dibit. Orada bit bari kirin yere Mariana Timofeyevna bar, Dimitri bar, Fanasi bar. Naçvet. Tüher dibit. Belemlen dibit. Eleni Mikhailovna. Draba. Eleni Mikhailovna olarak. Ne havayı bildi? Ararım olur onu. Billeri Katerina Vasilyevna. Dima tühere turar da. Doktora bilin, hibilin. Eter hep dima. Kullanma onu. Kaya tühe neren? 1-2-3 diyerin. Doktora tere beğenden gibi bana takıstı bıt. Tere? Katya. Katya. 1, 2, 3. Bari olurdu bıt. Sepçe. Maktal bari. Yaka maktaw. Tersiyak Östen ağrın tireyene derehenlerge kire turarın. Ona egi beyan zayıfkalar gittin emi bir yakıtın söp. Kanlık tiyamağa tuğu istiyakıtın bağırar gittin emi. Sepçe. Kösyokka diyeri. Tersiyak diyelim.